madu yambo yale mbahirwe umuntu mnyamba kuna ushida yake kuna ushida ba umuntu hapa sira bana himidu moro kaidi wa bonga dudure to nyongo ay Allah samahan ba sira ngota do عليكم بالسمع والطاعة انت من عليكم عبدوا تشعروا صوتي لم تكن بلية أم بمسجد هamba دون دون wakati Roma kama tusijakana Roma sabasi au ni mshoje kushughulia ndogo zaidi na mwisho mtoe kwa hivyo وشلا لونغو مازال مني راح السلام أو كاري شلايم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ضري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabla unjia haruma ya sehemu ya he darasa ya meshelezano ya hatu ya leo holiho kamru hendo hura matso haruma ze ayabo kao dorjo kauzibirilia leo shaya mengoni mwanu bokao ndo warongozi wao haruma ze ayazino wanu bokao gadubwa wai hansi haruma daraja ndaru mwanu bokao wazifanye ili wasahilishe zenongoza ndola lafu holiho ya mzima raye rahaji Ismaila rahaji Juma rasheha Sumani ramzemba ni mashefu wa mji ni madhamana mbali na mbali ya ukaongwa njia wa haruma umrondo wa hondu kao waishelezizi wao yonguzo bokao ipuza haruma idarasa ino rijeri hulusu zeni ya zahatu rimombe dua Mwenyezi Mungu yamnike unono wa urejei ze dhamana zahahe zamijiri aminio ya ukaya haruma zenongoza dini zino cha yeuzisangia mapungu pandamana. Mwenyezi Mungu dumliba hezeni ya njema zahaisu. Haruma ze aya zinu rangu nde aya ya mengo miraru na mbili mengo miraru na ndaru mengo miraru na nne ziribelia mafundo mararu muhimu ikaole fundo la handani de namna wakao imadhamana mbali na mbali wahusunia na wenele suala hilo minhum de madhamana na wavumbu wa banu namna wakao watsanganyihe na madhamana wasasena na de mawali wa howandu wakao ndo yabidiwa lolwa rekawa baba
rikaya wanubokao waona wajahazi wahao ikao yo sifa bokao ikaya za nyakati bokao ndo razibira inamna bokao ngwarongozi wao banu wasahalishe zendongo zandola baka wasahalisha zendongo zandola izonde zijoka uwana nezitendwa za kichafu bokao ndo zaonesi wazi hukma kabla ya aya zinu. Ama lifundo la pili zi aya zinu ngazi wonesao enamna bokao wenye umiliki wa Roma enamna bokao watawa wasahalishe waruma wanu wahao rekawa umereka washe namna bokao ngwajofa na mkataba ndaonao ili warohe harumao uruma wanjie haruma daraja ya ungwana ili iwaruhusu wafanye zendola hauhuria wahafu. Ama lifundo la raru kawo mafundo yanu yo mararu ngasigo hudumu ye mtukufu wa ndola ikawa ngudoka ujaya wane nemwenda shonga wa heshetendwa shauchamfu cha zina bahi lifundo la raru linu wa warongozi wao wandikao ngwamilikiwa waruma wahao wanduwazade ya ukaya wajipue na namna ya warumia wende wafanye ndongo za kichamfu ili wawereye mataka ya dunia yaonde mafundo mararu ikao yabaliwa nezi aya zinu urangunde aya ya mengo miraru na mbili mengo miraru na ndaru mengo miraru na nne Tuombao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hena mzima ya husuya nao na suala wakao ngunasibishiwa nilo banu le suala hilo cha Mwenyezi Mungu arinike taufiki hena Mungu yashinde ale jibu le suala hilo ili rijihunde miongoni mwandu wakao Mwenyezi Mungu ha gera bujoka radhi nao rike miongoni mwandu wakao ezili waza Mwenyezi Mungu zema rike miongoni mwandu wakao gadoko zibahatisha rahun duniani nana maudu swakia sa hiyo miongoni mweze sifa nkuu za Uislamu hena ndongo wakao Uislamu wamrisha mruma wa Mwenyezi Mungu yazifanya duniani she mwanadamu huo usingozunda faida hunu duniani ndola inu ya amrishiwa yaifanye usozunda faida hunu duniani hata joka hunda maudu nsakia medeureze faida milele yihote ulamru miongoni mwa usiku fakahia mwananya lafo tende hamwe milia ya ukaya mlibe zemalizila sha wala mwenye hilo hambo kaya ekutsonsamihi zemalizina abansoshinda na ziliba kutsonsamihi Mwenyezi Mungu yajo uliba maudunso ya kiyama wehola mwenyize mali hambo kali zokweli yotimbi sha vanu ye tabu banze mali hizo sijuanza nzirumie hunu duniani sijuanza nizirumie hunu duniani basi za ibadabo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya zinikao ya mruma wahahe raza farudhi raza suna zinu ibadabo kawe mruma wa Mwenyezi Mungu zundo faida hunu duniani ya jazi hunde faida maudun swakia
يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. خوفوا بمنيزي Mungu جل جلاله وجل شأنه ومرشو وإسلام يوكيا وأنكحوا الأيام منكم، نملوزي الأيام منكم ولا وتشومبا هرماني، نمفاني هنا ترتيب يوسهلف yonsi pia ranyi madhamana wa mji, ranyi madhamana mawalii waho watu chumba wao, na mfanye hena taratibu ya yonsi pia ya usahalisha wala wachumba reka waume reka washe warohe haruma uchumba wao. والصالحين من عبادكم وإمائكم، ورثينا مسهليشة ترتيب زولوزا ولا بكاو ووان رويما هرما عبادكم وان بكاو وروما هرماني وأمي وإمائكم nano waruma ikawa ngo onsini mweze amri zahanyu wanwashi. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi, msirengewo fukara mutendeza usoni ya ukayauke sababu mke kamwafanya dola. Ba in yakunu fuqaraa, ba ekaya wachumba wao rawaume rawashe ikaya watobia njema haruma waruma wahanyu rekawa ume rekawashe ikawandu waonga wa mafukara yughnihimullahu min fadlihi, ikamwaloza msahalisha ze tartibu za ndola zao. Yughnihimullahu min fadlihi, Mwenyezi Mungu harengeva maana hiyo ya ukaya yende mwinyi watajirisa ende mwinyi wanika utajiri min fadlihi ho wema wahahi heshe rumbi shahai wallahu wasi'un alim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwinyi wasifu heze daraja mbali na mbali, alimun mjuzi jome haruma emiva yonsipi. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أما ولا بكاو قوتنا هاتا بابي زنشيدا زاندولا kwa jasalishiwa zenchida zandola, basi na wadoji tahili wandu wao wadoji bama na uhifadhi ze nafsamo zao, hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajowa ruzukia ze nafasi za mjia harumandola. Walaikao kwa watina zenchida za ukaya wahunde ze nafaka za ndola, wanu waonge bidu wafanya jitahidi za ujibama na uhifadhi ze nafsamo za hao wasinjia haruma maasi ya ndongo za kichamu, hata yughniyahumullahu min fadlihi, hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ba usibiria ulinda kheri
hata Mwenyezi Mungu yatoka uwani kazenchida za unjia harmandola min fadlihi ulawana shila irumbi shahar. والذين يبتغون الكتاب أما ولا وروما ikao wajotarajia wala wafaume wahao ikao waruma wanungo onsini mweze amri za hao ikao waruma wajohutajia mwafanyilie mkataba ya ukaya wadoli bambavi hambavi ili warohe haruma urumwa wabakishe waungwana na uko wanaoshinda warohe haruma urumwa huo kado nzima au kwatina zenchida hizo za uroha haruma urumwa huo basi nyi wafaume wa hao na mwasahilishe ufanyili wa mkataba wadoli wa hambavi no bora warohe haruma uruma isa wakawa roha haruma uruma abo wa uhuru ya ushinda wajifanyeze ndola zaha والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ni wandu wakao wawonsini mweze amri za hanyu walioho waruma wahanyu fakatibuhum na mwafanyilie mikataba hiyo ili warohe haruma uruma. In alimtum fihim khaira na mwafanyilie mkataba huo wa uroha haruma uruma wadoli hambavi in alimtum fihim khaira ikaya mramua ya ukaya wandu wao waaminifu wa ushinda wadotekeleza hambavi ili warohe haruma uruma waona zenchida za ufanya hazi ili wadoliva imafungu yao hekeli mtu hafikiana waona mhono wa hazi waona ushinda unde mali wandu wasulihifu wandu walo ne imani bimaana ukawoma Islamu basi na mwasahilishe ya ukayamu mafanyilie mikataba hiyo ili wake waungwana wake wanadamu wa ushinda wajifikirilie tena wanjia harumandola ba ekaya mdunge mrumwa kana ujajifanyilie ndola abonge msini mweze amri zahe mfaume wa hahe mwanadamu. Wa atuhum min mali llahi na mwanikeze mali za Mwenyezi Mungu yamnikanizo ni matajiri ba Mwenyezi Mungu ye ghaniyu ye tajiri shayigo jailia imnu mahahebahe tajiri sha utajiri huo katasonikayo utajiri huo dahari shawohonikao harumamu muda yahtafidhu Mwenyezi Mungu nguhifadhi yesifa yinu aswilia ya hayo hato muda bokao ndo avoka urenga yesifa yinu nawe esa inu si sifa ya daima ya unikao ya ukauto ozalwa tajiri weto fataji shao tajiri unu ngujo urenga wakati bokao ndo yanzao basi jawanu wanzo warohe haruma urumwa wajimiliki wakeneze swarafa za hao basi nyi matajiri na mwanikeze mali zao amandeke alipokawa Abubakar Siddiqi hatotoze mali zahe harihuri Bilal wa atuhum min mali llahi
na mwanike bo matajiri ze mali Mwenyezi Mungu ya mwesanizo mkenizo min mali llahi alladhi ataakum, lawanani ze mali kwa Mwenyezi Mungu amnikenizo basi namzirumie urahuri waruma hukma yararu harumazi ayazinu nyinyi mwamiliki warumwa wala tukrihu fatayatikum, msidore nzamvu warumwa wahanyu ala albighai ya ukawende wafanya nongo za kichamfu harume majumba ya madanguru ni majumba ikao warumwa wahe majumba yao majumba ya usofanya zina wanawashe wa unjili wao haruma majumba yao hena mwanamme anzawe ende afanya nongo za kichamfu yende hiyo ikao waruma wanu wafaume wanda hawa watawadia wadowa behaiho ili wende wao do watumia mapesa jimna ulone mna gari ya mbe hao bo ejete ende adofanya hazi ya mwere mapesa. Wala tukrihu fatayatikum, msidore nzamvu wanawashebo kao ngwa onsini mweze amri zahanyu ala albighai ya ukaya wende wafanya nongo za kichafu in aradna tahassunan ikaya wanashe wao wajohanza wabamihe litabtahu arada alhayati dunya hautotaha ya ukamunde mataka ya dunia muhunde mali waman yukrihuhunna basi hena mzima harumanyi hafanzaze mali ya jojuhuro kangu warenzo mvuu wende warende nayi fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna, Mwenyezi Mungu baada ya ukamwarenze mvuu na wo kwa jaka hanza ghafurur rahim, kweli kwa jaka hanza Mwenyezi Mungu yende mwinyi wa ghufurulia yende mwinyi wa rehemu. Hanzima miongoni mweze tafsiri ya sasa tena ione saukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya ukamwarenze mvuu wende wafanya nongo za kichafu shamreje inyi mwarenza zemvu mtubia Mwenyezi Mungu ngujo mughfurliani ngujo mkubaliane tauba ya mughfurlieni yamrehemu. Walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin, namjue buwaruma wa Mwenyezi Mungu kaya haruma isura woi nane ze sura zinwajina Mwenyezi Mungu hamwereani ayatin mubayyinatin, hamwereani ze hukuma mbenufu mbali na mbali. Wa mathalan hamwereani mifano tena mwirenge minal ladhina khalau min qablikum, hamwereani hadaraja ya pili mifano ikawo ye mifano hiyo ngedunga ao ndongo bokao za hoa ndo wamtendeani. Samfano hamwereani hadithul ifki izajiria ummil mu'minina Aisha, bahiza ndongo hizo zoto fanana neza jiria mtume Yusufu zendabo ya kaziwa, zenongo hizo zoto fanana nezendabo za kaziwa zikaziwa ndabo za kaziwa Maryam binti Imran. Basi hai zozo nsipia wa maw'idhatan lilmuttaqina, ilize ndongo zinu zijazikae darasa zikae mawaidha haruma hena mdubokao nguro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala riomba Mwenyezi Mungu rike mengoni mwanadamu. Amma tafsiri hauraji sabalaha ta wakati wa hizi taarifa habari
isoka na taarifa habari haufowi rone sauze mada muhimu nane taarifa habari hauraju haukamilifu hai basi ya tafsiri hauraji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harumai aya handani murioneso namna hiyo wakatika au hatunjilia waruma wahahe heze kabila za hao mbali na mbali neziada za hao mbali na mbali nezenyistaarabu za hao mbali na mbali hawatunjilia waruma wahahe wonsi pia no haruma zensi za hao mbali na mbali holiho yende ya waumba ya ukaya harumu wanadamu wanu ngabwandu bokao le suala la ndola ngwatohenda walizorovese neka walizorovesa mwanza hakamu waitendwa sha uchamfu sha zina ngashigeuka ya shinji kawende wazorovesa ndola wakatika wainu nzima miongoni mwa ibada za uabudi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inu nzima miongoni mwizo ikao zibeshe waze ahkam za hayo harumaye sura woi suratul nur ikayandeze ahkamu za handani ikao ndo wandugo kao wafanya zitendwa zihusuo mndumme na mndumshe basi wakatika hao Mwenyezi Mungu hasunjiliza waruma wahahe ya ukanga waruma wakao ngo wajohenda wakina magiri na uziro na uzorovesa hateza nguba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwarongozo harume aya handanina ya ukaya wandu na mwelema asome harume wako mori bawa undu anda ukaya wandu kwa dozo rovesa zanguba wandu kwa dozo rovesa izanguba abonge hamangwa mdiyo wa Dar es Salaam no wa Nairobi no wao na wao no wabushi ya ukana mwende mwasome no wako mori bawa komori wanda ukaya wandu kwa dozo rovesa zanguba shaiba kisaba wako moro wamba hizo waziti azitendwani au ngwao jele kudu meboka olohi hawa subuhi shao wakao swaliwa ndize thawabu wandoji le kudumele uyi hawa subuhi lijusa wandu shao wakao ndize thawabu wandojina wende unuze thawabu ze swala ya alfajr yende ile swala bidi wandu wajuzi ya ukaya abuabushi busawasawahili buwagiriama buwakaza buwajaluo buwamasai na mwende mwasome no wakomori le suala la ndola bawa wanda ukaya wandu kwa dozo rovesa zanguba ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguone sobanu ya ukaya wa ankihul ayama minkum namsahadishe zendola ili mtawe harumezi tendwa za kichamfu ikamsamiza ikamzorovesa zendongo za ndola abumbaza mlango wa halali mbuwa mlango wa haram mbaza mlango wa kisharia harume ndola mbuwa mlango wa mhondano wa mrumshe na mrumme hanzia za haram basi wa ankihul ayama ni waruma wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mloze wachumba rawaume rawashe
wasalihina min ibadikum wa imaikum, hata wala waruma wahanyu waume nano washe holiho wandu kao mdambu kao wandu wema wadhushinda wabalie mrumishe waume wadhushinda wabalie mrumme wandu washe nsirengwa no ufukara waho wanadamu wao uka sababu ya ukaka mfanya zendo la zaha hapo mali itike sababu ya ukandola isifanyishihe demane ikawa haja harumai aya ema kalima ya jawamu sizoni hamboka in yakunu fuqaraa ba ikawa wanadamu wao wa mafukara kwa watina mali yughnihimullahu min fadlihi hesherumbi shamnyezi Mungu ujo atajirisa isa Mwenyezi Mungu wallahu wasi'un wade mwenye uraji wa mariziki de mwenye uraji de mwenye nafasi harumemi vayonsi pia alimun mjuzi jome harumezi joka ufai waruma wae zima miongoni mwa wanazioni wakatika hendo azangalie harumo wanadamu hendo angalia harumo wanadamu hena mndu hena wakati wansi pia ngwendo zembio ya ujihundia enamna wakaondo yatoka ushinda ya undembai ndu ya kazewa msonko juu hena mndu ngwendo mbio utapili ya mataka hata ngewasilisha mwanadamu mataka yanu ya hutajiao ngemwasilisha waboya yanzao haku hata hanzia ya haramu ngwidungo no bora yonde mataka ya miongoni mwao dawanu Abdullah ibn Ubay ibn Salul hakana waruma wahahe takriban wawasulia haruma sita shaha kaudo wabeha haruma majumba ya madanguru wende wafanye zina ili wamweremba hindu basi miongoni mwao siku ngabwahenda ya mdeli ambavi na wasaya mboka ya kajambelia ya heusi kama mwanadamu lihubbi alkhairi la shadid basi hapo kaha hundua nadamu inamna bokao zinafsamu zao zaandama mataka basi mnungu ngutsawo mataka bekwa ngudoka uyahunda hanzia ya haram basi hamba ukaya wakati yaelewa aya yinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamba ukaya wama min dabbatin fil ardi illa ala dhahiri rizquha yaelewando aya yinu ya ukaya kabati shiumbe shonsi pia Mwenyezi Mungu yashiumba yashibeha duniani illa ala Allahi rizquha illa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu hatoshere marizikia ya hashu Mwenyezi Mungu ndiye arenge kafala ndiye arenge dhamana ya heshiumbe hisho mruka na ushinda yale mariziki ikawa Mwenyezi Mungu kajamanzishi yayo hambo kwa wakati naelewe aya yinu shara ngundo usukuo tijisuhulisa izobokaundo Mwenyezi Mungu yalindaoni mfanyilie na ndeto aya utoi Mwenyezi Mungu izo ndezani hafilisha haku namna aje ndo ufanya nsile za haramu hautoi Mwenyezi Mungu isema riziki Mwenyezi Mungu arengeza manaha hayo
namna je ndio ushindani abudie Mwenyezi Mungu harma swala, namna je ukubali swala hiyo, namna je ndio ushindani fanya tumu Mwenyezi Mungu atohikubali, namna je ya utekeleze wajibu yangu usani mtu mme, namna je utekeleze wajibu yangu usani mtu mshe, namna je ya ushindani tekeleze wajibu za kimungu rekando usani mwahe, rekando usani mwaruma wa Mwenyezi Mungu. Hizo ndizo zanishughulisa tiranti zehema riziki hangu tiranti za Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Avora ngudo usukuo njafikiri ya namna ya hunde mariziki yayo ya ukanga mjoka ushindani ya hunde heze mbuza hangu au zemali za hangu kama Mwenyezi Mungu ajanazishiazo ko ya johaba utafakari ukaya ni hunde mariziki ni hunde mataka hanzia zahara. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ukaya ndongo za mataka bwaruma wa Mwenyezi Mungu zisike sababu mzorovesa izanguwa ikayango wa masikini iyakunu fuqaraa ikayaye mabeya maneyanu ya vumbulwa ndo watumba waume ndo watumba washe ndo warumwa waume ndo warumwa washe mwaramu wa ukayango unasola mdungena zenchida za ukaya za kiakli na maarifa na dini ya ubali ya mdumshe au ya ubali ya mdumme in yakunu fuqaraa ikawa nadamu au mhisi ukango wa mafukara isikeyo nde sababu mtowaloza ba yughnihimullahu min fadlihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ende mwinyi uwanika utajiri hesherumbi shahahe wallahu wasi'un alimun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wende mwinyi hena unafasia wonsi pia hende mwinyi hena ujuzi wonsi pia. Amma ikayaza ndongoza ndola zinu kazishinda za parihani habo mruma wa Mwenyezi Mungu isavanu hena ndongozo nsipia hekeli boka ndora unesiwa ya ukaya hena nzia manadamu ya idunga yarengaze asbabu zonsi pia Andrea wasulimbaba no fulani mfano wao Andrea lole shaizo kazi jatende ya kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikaze ndongoza ndola hizo Mwenyezi Mungu kajazini kaitaufikia hapo samduka na ushinda ya lole kabla ya hosi kubwa kama Mwenyezi Mungu haumbia mru ya ukangutodo ekaizo raka zijaparihani hachabaho bomruma wa Mwenyezi Mungu wemsumba mme wemsumba mshe mruma mme mruma mshe kaizo kajaparihaniha shaya walyastafifi alladhina la yajiduna nikahan wala bukao kwa jahunde taufiki ya hendola iza wabidia ngebido wafanye jitahidi fil iffati wa sawni nafsi wajihifadhi na urendambi wajihifadhi ni za nafsa muzahao nambi yonde maana ikawa jahar hadithi ya ukaya ula wakao kana ushinda ya ukaya njahar mandola sha hanikiwa malalo mararu ya yarumi maru hanikiwa malalao mararu ya rumie mengoni mwe malalao mararu yao ambilo kapa alehi bisomi abona funge tumu bae tumu hiyo ngejohu msaidia ya keka fikiri ndongo za urenda naye basi na wasubirie
basibira ulinda heri na wasubirie na ujibama wasirende nai ba iyo mengoni mweze ndongo za utia mdumbe boni ndongo mbili de mwanadamu yashinda yasubiria hamnyezi Mungu nane mwanadamu yashukuria Mwenyezi Mungu. Hizo ndizo njia mbili za njia mbebo de mwanadamu yasubiria yasirende nayi de mwanadamu yashukuria neema yairumia basi yatushinda yahundeta ufikia ukaya nje harumandola basi mwanadamu naifanye jitahidi ya wanene nafusi ya jibame yasinjie haruma itendwa shakichamu hata yughniyahumullahu min fadlihi hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajoka humtajirisa hufadhaha ya wahahi jalla jalal walladhina yabtaghuna alkitaba amma harma hukuma yawili baada Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu uripara madhamana mbali minhum madhamana wa mji ikawa wajoshinda wasahalishe zendola haruma mji wa hao kao ngarshukuri yao haruma wa mji unu bazi fanyishi hamara zinji sha umsafarara hako jahisa dalili ya ukayao msafarara hako jahisa madhamana watukufu wa mji mjambua mji wawili haruma mji sayuri sa mji wa mlango mzima yaurisa mji wa mlango mzima yo hata mbaba wa Yusuf Yaqubu wakatoa na hahe wakaenda Misri atambokaya la tadkhulu min babin wa hausorele ya husuda na hasa watorele ya hasad wanahahe keli Mwenyezi Mungu anawa nikabasatan fil jism wa nikaziungwa na suraya yani watisojore madiso hondiani basi hawambia ukaya la tadkhulu min babin wahidin msibire mlango mzima wadkhulu min abwabin mutafarriqa na mbire na mwende hamilango mbali na mbali basi wamji wandola madhamana watukufu waibembeni mwajama ubua Mwenyezi Mungu mzazani khair ili sahili shendola mbu yazuwa yavezuba abo yazuwa hoshioni urudi yafanya ndola hiyo beyo haki ya mjamubua shaya harma mahamili yadira vanu kabasi akiri ya udunga mji huo wasodunga mzima mgojina na abo Yakuba ambaye naye ukaya msidunge mlango mzima yabo abolona wane au watanu wa wadunza ngotwanza watanu so wadunza rumenzi enziro ila de maana namboka Mwenyezi Mungu mtazani khairi heni njema ya haniyo shana ridunge ni njema hiyo ize marunda ridunge wasia wa Yakuba ndio fundi Muhammadi na fundi Umara umahaunwe mihono ya hao keja kulia bahasha yondola ya bahasha nzima keja kulia hata bahasha kueleza hanumfanya hapo magwa mlango huo Mwenyezi Mungu mzani heri sha hofanaze taratibu za ukaya Mwenyezi Mungu ya ubariki hizo ndizo muhimu tena de maana namba ukaya ho timizie darasa yinu risirohe vanu
rahare jaombe ya dua mzee wa hatu Alhaji Saidi Madi bawo miongoni mwandu wakao hakaya hasanganyi hande nanyi mbariki omji wa nyumeni unu wando labokao hama bomze shebuni wakati makar mwezi yali swalihi endola inungio mfano mbavi mwezi endola hizo ndola ya usiku zima hausikini ya wazaze wa hatu hausikini ya wanasho hatu hausikini ya wanwasha hatu harumaze ndola zila zindo jina nkuzila tunokanga zirengao malizi inji shanga zirengao mvuzi inji nga zirengao husuda inji ribise ndola ya usiku zima ndola ya usiku zima ikao ze husuda nga zijoka ya nchashi ze mvuu nga zijoka ya nchashi ze mali nga zijoka ya nchashi abo ekaizo zifanyishia emunofanya ndola yoyosi faida ya haheche abo yo hata yo faida ya hawarumie zinji armendola isa kuna urumia zinji hula kwanza urumia zinji husu abo ngo zofungwa abo yo nge usahilishao abo hiyo nge usahilishao basi omji huo letengo hilo ngilo chashi na yabo hena letengo bokao lo chashi tena Mwenyezi Mungu halisifu hambokaya wa qalilun min ibadi ash-shakur washashi haruma wangu wa shukuri yao abo washashi ndo ifshadwanza wengeze mbabitse basi garomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zi aya zinu Mwenyezi Mungu akaurerea bumadhamana wa hatu rideri zirumie duniani na harume tarehe ya mji hunu tarehe ya aswili ritendewa ni mijimirwa jina harume tarehe ya aswili abweba kisha ya ukaya riumbe tarehe wakaunge jo kaya njema ikaunge jo piku ya mijimirwa jina wakao ndo waritendea ikawe tarehe inu ngejo utendea tarehe wakaungio haruma meji ikawe enijio enuru ya Mwenyezi Mungu ikao ivumbura haruma sura woi enuru ya Mwenyezi Mungu ketsu walia haku basi ilirinike mjibo kao pungi hanyumeni mjibo kao ilmu yani soba sau hanyumeni ijo kiri ekaya ngarendao haraka etarehe ya hatu hazitendwa zidoka ya zema mengoni mweze zitendwa hizo de zitendwa za urekebesha omhondano wa mrume mrumshe ba uo omhondano uo wondo mshinzi ilondele jambi la ulekeza maisha mema haruma wanadamu ikawa ulekelea wa mshinzi wa kindola ulekelea abona maamini ya ukaya hena mshinzi wa nsipia wotoka mwema isa hena zendao zikaembi rekado mdungano wa kibinadamu hena ui wa mdungano wa kibinadamu basema rejea hao yoso rejea haruma mkonsi wa kindola hena wema wa mdungano wa kibinadamu ema rejea hao yoso kayandola wambasauhu wa kimaisha shaima rejea hao yoso kandola yeijo kaya tindizoje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio kaya in yakunu fuqaraa wa wenyulolana ikaya ngo mamasikini yughnihimullahu min fadlihi endola ya hao yafanyishi hando muisahalisha Mwenyezi Mungu ndiye arengazezwa manaizo yajoka warenda matajiri wake matajiri wahumwashiani zenzia za hanyu za udunga badalo kaya zenzia hizo hena mdu ya tsotsanga ra udoshinda mpaka ya tsotsanga sawa ngamdoro harumezi zingirizo Mwenyezi Mungu jompangiani matajiri bo kangwa dumwashiane ni sihiri
matajiri wadomlekezani zanzia, matajiri wadomlekezani yema jumba ya msomo, matajiri bukangu wadomlekezani mifunguo ya uwazi wazima. Hiyo ndike nifanishi hawa harma baadhi za nsizi rajina utopasa tajiri mzima hawa hambaba la msihiri wakao lijoka ya kuu mara zaidi ya kumena wa tajiri mzi sio kabahi tajiri mzima hawa msihiri huo ngulivo rema imamu roandu adhimio roafanyisho za darasa na ufanyisha tumu za wazima roho msihiri huo wa wanadamu hamada si wakati kao ngarijori sanganyi hasisi yaukaya hata mrufulanacho kaulola bonge bidu yetu ele kumula hela msihiri hata ijoka ujaharu mamaha miongo hata ngondo undoka ya hata wala watu mitsango yoko ajashinda wa usali in yakunu fuqaraa ekamwana ne dhahira nziro hiyo ya ndola nziro za utanga ufisidifu za utanga maisha maziro ekamwana na hizo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harinike miadi in yakunu fuqaraa ekaya wanyulolana wachumba waili wanyulolana masahilisha za taratibu za ukaya ndola ifanishie iwane na zitendo za kichafu iwane aminisha na ukaya iwane na maisha maziro. Mimi ngani amini ya ukaya wa msomo wa ndola zaidi ya mengo mitano harumajana abo ntojo subutina ambo kamengo mfukare na ntano harumajana harumaze ndola za gharama zinji basi wa msomo wa heze ndola hizo ndo zero wa hendola mrumshe ya ishide na mrumme maha miongo wasinaumani na mashaka hendola ya kisharia waje wafanye harma endola ya mdhahirisho wa kimazoea gharama zijoka hujazikaye zaidi ya milioni miongo basi kwenda mwezi mzima baada hendo laila hena mzima ya jikome ya maruhe ya malene ya hendo laila ikao ya malene yala ngajoka huja ya chomoze wa msomoho wana hao ya mwana ya jokashi ndi halibi walekoli ulaya ya somi misomu hata yende yakaye mdu wa urende siza mvio yakaye mdu tabibu yakaye ingenier yakaye mdu wa uritungi ya zinu jerumie umsomohe mwana ulangwendo wakaze kifu sababu hindini emadhamana waa heze fualiki zao wadise uliva emale awo ibomoa yendola iyowa yoche ibomoa emaisha ya hatu sonsi pia isabu rikaulinda tabibu ya jari wangalie rikaulinda maengineeri mbali na mbali harumaze fani mbali na mbali wajewari washie wajewari ongoze namna ya hele dima la hatu la ukajema wajewari fanyie kadha na kadha na kadha rikaulinda madoktori harumaza ilmu za kimaisha za kibiashara za kimali wajewari tungie mashirika shawana wao wafubu wa msomo hasababu hindini hasababu tarehi fulani mbabahahe na mdazahahe wakahanza wajione nese heze malibo kao wazirenge mitsango hula ulaya abo lazima walibe basi haunjia harumwe hamu ya roho hiyo mbaba badala ujuha na furaha botasi nguhelewe mndu mshausiu wehe mndu mshe haheliaye mndu mme usi basi ngo toparsoka ya hena mndu naremacho haruma ndola zaidi ya mengo mitano haruma jana basi yo msomo wa hao dezemvuna za hendola nkuu ila
yakahanza yajefa. Basi kefu renga muda mwinji baada bala wende wavurana endo la isambalia olezi usaiya. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mengoni mweze natija ya rambi ya wabanu ya ukaya ikamsanganye magora mrumiazi akli za hanyu mrekebeshaze ndongo zinu zaidi ya hekeli vokao ndo marekebesha mjipangie tareha mwane na delinkansi inji monziani mwane na zitendo za kichafu baina ya hoa na wana. Ikawa bil asaf majumba mengi wakati wa wahalewo wake majumba ya madanguru yao bil asaf hawlezi uziroriliwa nuo majumba mumalahoni hatu sha hawlezi uziro wa howana wakati kao kwa janka drewa isaze mali rizurumia hundo jina hawziro waheze ankadro mazaho wana utundi na usomesa wana basema jumba ya uri wa hao heze mali za hatu henda riremwa maudun swa kiyama heze mali raundie majumba yao ikao wana hatu wananashwa hatu haula ukosefu wa malezi au wasudu nziwa zenzi ya zawanika malezi majumba yao yarendwa madanguru wengi wanawashe watumoloma nani harume majumba yao rawahunu rawaje in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Basi ekayende bomduma wa Mwenyezi Mungu yendo la keja shile yafanyishie tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Basi izo hutajilwao jitahidi ujibame na ndongo za uchafu ujihifadhi nafsa moyaho hata yughniyahumullahu min fadlihi hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala duni ka utajiri walladhina yabtaghuna alkitaba nana walatena wanubokao warumwa rawaume rawashe wahutajiao mimma malakat aymanukum wahutajiao wala wafaume wao yaukaya wafanya mkataba wa udoli hambawi ili warendehe na uhuru warohe haruma uruma warende waungwana fakatibuhum na mwafanyie makatiba yao in alimtum fihim khaira ekaya zimbenushiani hena mnabokaundo mwajuwao ya ukawo wandu wa ushinda walive mapesa yao watekeleze umkataba wa bokaundo wa urenga wa atuhum min mali llahi niyondo bokaundo mlone mataka mlone mali na mtoweze mali zanu ikanga zihutajilwa uzirumishihe ili wala wakao ndo yalomrumwa yake huri hamale keli wakao Abubakri Siddiqi hatotoze mali zahe hari bila alumun ribai hamrihu wa atuhum min mali llahi na mwanikeze mali za Mwenyezi Mungu wakao hamwesanizo alladhi ataakum Mwenyezi Mungu yamlesanizo ze mali hizo ikaunga mparoma tajiri sha Mwenyezi Mungu bahe tajiri sha ze mali zinwe aswili zinuzaha he hamnikale milkia hiyo sha hotukufu Mwenyezi Mungu yaanika yemruma wahahe ya ukahamnika ya sifa ya ukayudo miliki miongoni mwezo ngoba kawe miliki bekwa zemali za Mwenyezi Mungu shaholiwa ni kama nadamu mndumo wahahe ya ukabahe udo miliki zemali zinu kasumbo hazo chomnika ukaizo mali za haho mrumilie zemali za haho izo za haho sha abo kutupate mwanadamu wo shaizo ngo paso Mwenyezi Mungu ngo pase mwinyi lemane kawo harma ya ndo jinambo kama yukridu dhaha qardan hasana zinjema uzifanya uzamali usaidiawe mshashi wa maisha usaidiawe masikini
Mungu msaidiwe maliza haho ikawe asili yaho zile za Mwenyezi Mungu shaho nikazo hauvazo yekadore jei yerengambe ndubokao haiba mndu hauransize milkia hiyo shaha amrisha uzirumiendo haunikano ze malizinu shaha amrisha kati radhi uzirumie nai wezirumiano mudauliba man yukridu Allah qardan hasana ndobo kaunde dopa sa Mwenyezi Mungu karoba njema ikao ezo kaulibanda yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtuozo kauliba zemali yaunika holiho huzirumiano kujazirumia batwala kujazikaza mzinga juu shawzirumia batwala hanamna bokao ngazi hudumu maraia yara ora mchoa juzi miongoni mweze nongobo kaunda ndo mvumbu wao dawo kao haka mwema harumwa nada anfa'uhum linna khairukum anfa'ukum linnas zemani yakanizo shazi kaufaidi wanadamu wende mdu wakairi wala kaja kanamba mtanga hambeshea hata joka hunda zemali ya mnike wala kaja kanemba brike hambeshea hata yajoka hunda yambeshea wende mwanadamu ikawa yohutajilwa haruma imaraia deufai wananya yode manekao wakati wa Umar ibn Abdul Aziz zaka zikaurengwa zihutajilwa mngu masikini kajaka hundriha sawa ndaho elewe falsafa hiyo hena mndo akaufanya namna ya ufaidie mwana وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا msido samiza wala waruma wahanyu wanduwashe wende wafanye ndongo za kichamfu harumwe madanguru bari habarije ngamanzao mali يبشر ni Abu Daud an Jabir radhiyallahu anhu annahu kana li Abdullah ibn Ubay jariyatani wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul hakana waruma waili Musaika wa Umayma mzimaka upara Musaika mzimaka upara Umayma fakana yukrihuhuma ala zina hakaudu wafarudhisha wenda wefanya zina wemwerea lefubo la zina lila fashakata dhalika ila nabii sallallahu alayhi wasallam wando azade wanuo waili wazishitakia mtume sallallahu alayhi wasallam sele ayayinu isihi mtume ambilo ukaya wala tukrihu fatayatikum ala albigha iboshelwa sena yaukaya wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul wakao rasu an-nifaq hakana harmariwa ya yabili inuhamba hakana wajazi hakana waruma waili baseri wa ya yabili hambo kaya hakaya na waruma watanu amade keli wakao ndaruzi wane sahandani pora Muadha wa Musaika wa Umayma wa Umra wa Arwa wa Qutaila warumawanu hakaudo warenza mvu wende wafanya nongo za kichamfu ilia unde mataka sibeto kabahi wa baraba alaihinna dharaib ikaya wende wafanya nongo za kichamfu hizo shaka do warenga empo hembe ndubo kaundo wanikiwao fajaat ihdahunna dhata yawmin bidinar basi mzima harumao wasitawanu wa usikula hambelia dinari nzima wajaati ukhra bidunihi yamzima jamaru jele magari endabo ejete zima la jala libisa na la hajala tulibi visa esa wenda ndalifu sepine wajaati ukhra bidunihi yamzima hajamaruhu faqala lahuma hajawhamia ukaya irji'a faznia kajatoshi hata wala amere dinari zima honokayo mbantere
kwa ambokaya tubalahata ambokana mrejei mwendemo afanye zina faqalata isalawa amba ukaya wallahi la nafal ngarlabo Mwenyezi Mungu karna ufanya narkesi warumata shakarna hena rifanye kad jaana Allah bil Islam Mwenyezi Mungu hesahare rao Islamu wa harrama zina wa Islamu to haramisha zina fa atayata وناشي ونويلي وجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكيتا إليه وجب مشتكي يمتومه صلى الله عليه وسلم زنوزين وكاو ومبيا سبحانه وتعالى حسيسي أيينو يوكايا لا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء msidore nzangu wala waruma wahanyu in aradna tahassunan ikawa anza wajibame litabtaghu arad alhayati dunya bahari habarije ngamanzawe mataka ya dunia ni mataka ya dunia yao manzao muondeze mariziki zanyu mataka ya dunia yao ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isaha mnikane mnyadiyahum nikaniyo ma min dabbatin fil ardi illa ala dhahiri rizquha waman yukrihuhunna hena mwinyi urenza mvu yemjahazi wahahe yemnduma wahahe ndi afanye zina na hena mwinyi huihanzi sharia iziro ndoka usababisha mwanamshe yafanye zina au sisaidie mwanamme yafanye zina bangu zaunda mataka basi hena mwanadamu fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna hefasiri nzima mengomeze fasiri mbili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya ukawa wanashe wanu warenze wangu noko kaithibituka kwa dakaanza Ghafurur Rahim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ende mwenye wafurulia holiho kwa dakaanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ende mwenye warehemu holiho kwa dakaanza fasiri ya pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada urenze wangu ikawa nyu warenza mvu wakahihansi zizaria zidiro zinu wajawatu biya Mwenyezi Mungu au aminuka wakaurenda na hii basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya tauba ya hae yende mwinyi waghfurulia yende mwinyi warehemu hautimizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio kaya walaqad anzalna ilaykum namjuwe buwaruma wa Mwenyezi Mungu yau kamengo ni mwezi rehema za hae anzalna ilaykum Mwenyezi Mungu hamsisizani buwaruma wa hae ayati mubayinati hamsisizani ze aya zinu mjemzirenge mawaidha mjemzirenge darasa mjemzitie nziani isikaye inu Qur'ani yanzi wabahi isike Qur'ani bokao masturu ya twanzi wabahi mlo tabarukuniyo mrela la numsohafu yejuha numsohafu shangwanzo Mwenyezi Mungu ike Qur'anun mandhuru ike Qur'ani bokao ngejodoneha harumaze ndola za hanyu ngejodoneha harumaze ada za hanyu ngejodoneha harumaze sihiri ya hanyu ngejodoneha harumaze sakara za hanyu ngejodoneha harumaze furaha za hanyu hii munde yambwa nuru yunishie ze furaha za hanyu nuru yunishie emisiba ya hanyu wa mathalan hamnikani mifano tena harumaye sura woi na de hadithul ifki lezanrabo za kaziwa ummil mu'minina Aisha ikao zomfano min alladhina khalaw min qablikum na mifano kao yimtendeani na ndo mfano wa Yusuf zandabo kao ndo yakaziwa yakaujahaniwa ni na ande zendabo zakaziwa Maryam yakahuja yahaniwa basi hizo zonse pia Mwenyezi Mungu akomuonesha ni hendi zikaye mau'idhatan zike mawaidha
zawandu hindini lilmuttaqina ya hawa ndubokao ngwarao Mwenyezi Mungu hasababu hindini hena wazifanyao shangwa wazifanyao haurenge nuru ya Mwenyezi Mungu waunishie nge wazifanye. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Narinikiwa ya dua ila bokao ndo raitaha bofundu mara ya mzee wa hatu Haji Saidi Madi ridunze ni Rabbana mfano. اللهم تقبل صلاتنا قراءتنا دعاءنا بفضلك يا الله صلى الله عليه وسلم. بفضلك يا كريم يا رحيم. اللهم تقبل دعاءنا قراءتنا برحمتك يا رحيم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا مع أهل القتل والأنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقه لما ارتضي قولا وفعلا كرما. وارزق لي كل حلالا دائما وأخل لا تقيا علما. نهدى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أسلم لنا كل شؤون وأقر بنظام طلعين. واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر وسر أنت أكرم ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. في كتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء. وعلى سهل المصابيح الغرف. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mwenyezi Mungu amnike unono zasadi madi ya mwingarieni nje mtaraja mweza la wahar mazi aya zini inshallah.